Vostokai net yra, eik tu sau. А tai kur gaminami те востоки? Сколько он стоит? Так, вот, ребята. Слава Украине, героям. Вот, сине-желтое. Даже в 23-м году купил, нет, в 23-м вроде, или 24-м, купил сине-желтую Camel куртку, чтобы быть на волне. Рукава желтенькие. Так, все по фэншую. Так что я поддерживаю хороших и против плохих, слабых, которые защищаются, и против сильных, которые нападают. Geros prekybos. Gerai, kita. A kaip galim kitaip gyventi Lietuvoje? Kitaip negalim gyventi. O, Graikijoje. Turiu. Ir vinilinių neturi? Vinilių irgi turiu. Koks pats brangiausias laikrodis pas tave? 1000. 1000? Bet tai čia daug 1000. Tai koks ten? Tisots koks, ne? Yra nemažai. Ai. Aha. Vostokai net yra, eik tu sau. A tai jie kur gaminami tie vostokai? Vilniuje gaminami? Kaip Vilniuje gaminami? Va šitie va laikrodžiai gaminami Vilniuje? Į Europą. Ai va, žiūrėk, mūsų kaip jo pavardę pamiršau, lenktyninką. Ir po kiek tie vostokai, nematau kainų? Net. Eik tu savo. Ne Kinijai, rimtai? Rimtai ne Kinijai? Pamojuok rankytę. Pamojuok rankytę. Oi, einu, laukia man.